Kiki pantak nitaki kun jamas kaptasa hi churu taka fútbol toque takam ya tiaw naka uthi. Masuk Primera División de Bolivia, Liga Tigoyan tuwin kim sana tawin account hiwai. Royal Palitamak pagol churu 10 stronger tamang pati payasi wai. Baik gol Junior alias kupau chantawai. United gol penalti pusitun kamayan kataru. Ukat pair gol sohtatun kapayan kataru raki. Ukharoh Universitario de Pinto tamak magol churu Wilstermann tamang pati payasi wai. Julian Velázquez kupau sapagol tun kapayan kataru chantawai. Ukat Real Santa Cruz tamak pagol mayro Blooming tamara tipawai. United golak Blooming tamata kiupurin ha. Gaston Rodriguez supau pescatun kabayan katar penalti gol chantan ha. Ukan pirus Real Santa Cruz tamata kaya pagol au purin ha. United gol Efmam Cason González supau pescatun kapeskan kataru chantan ha. Ukat Kim Chakatun kapeskan kataruh Oscar Rivera supau arkup petper gol chantarakin ha. Hichur take hakayanto win kim sanatawin akaut he Bolívar tamah Bacadíes tamampiu Hernando Siles sanatan uyun kim sahaipura nataskani Ukharoh Guavirá tamah Oriente Petrolero tamampiu Gilberto Parada natan uyun pesca haipuchi katanira nataskani Ukat Independiente Petrolero tamah Always Ready tamampiu Olímpico Patria natan uyun pakal arum chikatanira nataskarakini Masuk Europa token wal kasumaita tamanakaw na tawyaphe. Nias La Liga yan tawin Real Madrid tamak kim sa gol payro Villarreal taman patipkhe siway. Real Madrid tamat kaya Pau Torres kupach arkupet peru magol chantaway. Vinicius Junior kupach magol zaku chantaway. Villarreal tamat kaya Samuel Chukwueze kupach pagol chantaway. Ukat Jose Luis Morales kupach magol zaku chantaway. Premier League yan tawin Manchester United tamak pagol churu Everton tamara tipaway. Scott McTominay ukat Anthony Martial panaka golanaku chantawayaphe. Tottenham tamak pagol mayro Brighton tamara tipaway. Tottenham tamat kaya Heung-min Son ukat Harry Kane panaka golanaku chantawayaphe. Brighton tamat kaya Lewis Dunk pausa pagol chantaway. Wolves tamak magol churu Chelsea tamara tipaway. Mateus Nunes pausa pagol chantaway. Ukat Southampton tamak pusi gol mayro Manchester City tamak patipkhe siway. Erling Haaland kupach pagol chantaway. Jack Grealish ukat Julian Alvarez kupanakah magol sa pamain chantawayaphe. Serie A yan tawin Lazio tamak pagol mayro Juventus tamara tipaway. Lazio tamak kaya Sergej Milinkovic-Savic ukat Matias Sakagni kupanakah golanaku chantawayaphe. Juventus tamak kaya Adrian Rabiot kupau sa pagol chantaway. Bundesliga yan tawin Borussia Dortmund tamak pagol mayro Union Berlin tamara tipaway. Borussia Dortmund tamak kaya Donjan Malen ukat Yosufa Mokoko kupanaka golanaku chantawayaphe. Union Berlin tamak kaya Kevin Behrens kupau sa pagol chantaway. Ukat Friburgo tamak magol churu Bayern Munich tamang patipkhe siway. Matthias de Ligt kupau sa pagol chantaway. Ligue 1 yan tawin Niza tamak pagol churu PSG tamang patipkhe siway. Lionel Messi ukat Sergio Ramos upanaka golanaku chantawayaphe. Hichurok Europa token sumoitat tamanakah anatap harakiniwa. Nias La Liga yan tawin kim sa kaipurok Rayo Vallecano tamak Atletico de Madrid tamampiu. Vallecas anatan uyuna nataskani. Premier League yan tawin tun kamayan alwachi katanirok Liverpool tamak Arsenal tamampiu. Anfield anatan uyuna nataskani. Ligue 1 yan tawin Pakhayput pustun kapaskan kataruh Lorient tamak Olympic Marseille tamampiu. Ibes Alantman Klemostoir anatan uyuna nataskani. Ukakiu hilat kulyakanaka, yakhorkama, makacharuntawi taknitaki.